aba bakinnyi twakunze dukunda burya bafite amateka, bafite byinshi bagiye banyuramo bigiye bitandukanye. By'umwihariko uno munsi tukaba tugiye kugaruka ku mateka y'umukinnyi mukunda muri benshi, umukinnyi w'ikipe ya Arsenal, umwongereza Declan Rice. Byinshi utari uzi kuri we nibyo ugiye gusobanukirwa muri kiganiro, mbahaye ikaze. Hari ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere 1999 i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza, nibwo ababyeyi babiri Cindy Rice ndetse na Teresa Rice bibarutse umuhungu w'agatangaza w'Imana itangaje cyane ariwe Declan Rice. Uyu akaba ari umukinnyi w'umwongereza ukina mu kibuga mo hagati mu kipe ya Arsenal ndetse akaba akinira ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Uyu akaba ari umukinnyi umaze gutangaza abantu benshi bagiye batandukanye mu mpande zose z'isi bitewe n'ubuhanga buhanitse agaragaza igihe aba ari mu kibuga. Ku ntango uno mukinnyi Declan Rice akaba yagaragaje impano yo gukina umupira akiri umwana mutoya, dore ku myaka 5 yonyine yatangiye gukina umupira mu makaritsiye baratuyemo we n'abandi bana. Ibyo ntibyatinze, nyuma y'imyaka 2 ku myaka 7 yonyine iwabo babibonye kare bamwishyira muri academy y'ikipe ya Chelsea. Ibyo bikaba byaramuzamuye impano ku buryo bukomeye cyane, aho yakomeje kwitwara neza ndetse no kugaragaza ubuhanga buhanitse igihe yabaga ari mu kibuga, dore ko ari umwana utaragiraga amagambo menshi cyane, akaba ari umwana wakundaga guhora atuje ndetse akarangwa n'ikinyabupfura gikomeye cyane. Ibyo bikaba byarakomeje ababyeyi ba Declan Rice bava aho bari batuye habarizwaga academy y'ikipe ya Chelsea berekeza mu kandi gace kabarizwamo academy y'ikipe ya West Ham United. Akaba ari naho uno muhungu wa Declan Rice yakomeje kariyeri yo guconga ruhago, ari nawe yakomeje kwitwara neza ku buryo budasanzwe. Ibyo byarakomeje ku myaka 18 yonyine n'umukinnyi Declan Rice aho yari gusinyira ikipe ya West Ham avuye mu kadema azamuwe, aho yari gusinyira amasezerano maremare cyane angana n'imyaka igera ku 10 yose, maze umuhungu atangira ubwo gukina umupira ku buryo bw'umwuga, atangira kwigaragariza isi ku buryo budasanzwe. Uno muhungu Declan Rice ntiyahwemye kumaze kwitwara neza, aho yaje kwandika amateka adasanzwe mu kipe ya West Ham, aho yaje kuyesha igikombe cya mbere bwa mbere mu mateka cya UEFA Conference League, akaba ari n'icyo gikombe rukumbi n'ikipe ya West Ham yagize bwa mbere mu mateka cyo ku mugabane w'Uburayi. Ibyo bikaba ari ibintu bitazasibangana mu mateka y'abafana b'ikipe ya West Ham ndetse n'abayobozi babo bagiye batandukanye. Ibyo bikaba byaratumye amakipe atandukanye akomeye yo ku mugabane w'Uburayi arimo ikipe ya Arsenal, ikipe ya Manchester City, ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ayandi yifuza kugura n'umusore Declan Rice, ariko ikipe ya Arsenal y'umutoza Mikel Arteta ikaba yaje kumwegukana umutanze akabo ka miliyoni 100 zose z'amapawundi, dore ko ari umukinnyi abafana, abatoza, abayobozi b'ikipe ya Arsenal babonagamo nk'umukinnyi uzabafasha mu kibuga mo hagati, kandi koko ntabwo yabatengushye, yabikoze neza kandi aracyabikora neza. Akaba ari umukinnyi ukomeje kubafasha ku buryo budasanzwe. By'umwihariko abafana b'ikipe ya Arsenal bakaba benshi bamwibukira ku bitego 2 bya kufura yanyabitse ikipe ya Real Madrid. Akaba ari umukino ikipe ya Arsenal yari yakira mu ikipe ya Real Madrid Emirates mu gihugu cy'Ubwongereza, yari mu mikino ya knockout Champions League. By'umwihariko iyo tariki
ikaba itazasibangana mu mitima y'abafana b'ikipe ya Real Madrid, akaba itariki y'umwijima kuri bo, ikaba itariki y'umucyo ku bafana b'ikipe ya Arsenal. Ntabwo twakwibagirwa ko uno mukinnyi Declan Rice ari mu makinnyi ngenderwaho b'inkingi za mwamba mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Akaba ari gukina ikipe y'igihugu y'Ubwongereza imikino igera kuri 69, aho yatsindiye ibitego 5 byose, kandi akaba yakina ikipe ya West Ham yaje muri Arsenal avuyemo imikino igera kuri 245, ayitsinda ibitego bigera kuri 15 byose, kandi akaba amaze gukinira imikino ikipe ya Arsenal abazwamo kuri ubu bagera kuri 104, ayitsinda ibitego 16 byose. Uno mukinnyi Declan Rice mu rukundo akaba afite umukobwa bakundanye akiri umwana mutoya witwa Lorraine Fryer, akaba baraje kujyana umwana w'umuhungu mu mwaka wa 2022. Kuri ubu bakaba babana nk'umugabo n'umugabo byemewe n'amategeko. Ngayo nguko, ndizera ko byinshi mutari muzi mwamaze gusobanukirwa n'uno musore mukunda muri benshi Declan Rice. Yabateguriye iki cyegeranyo kandi bakibagezeho ni Izayi. Muze kwifuza amahoro y'Imana naho ubutaha. Muze kandi kugutsa ukanda subscribe, like, comment na share kugira ngo tujye tubana mu byinshi bimwe kandi byiza naho ubutaha. Ciao ciao.